Sanibonani la kuyanhluphekama ibingelelo sifundo. UDr Khehlelezi usekhiphe imali engango-250,000. Siyacela ababukeli bethu ukuthi ni-like, nikhomente, ni-subscribe nje. Isicelo sethu siwanhluphekama. UDr Khehlelezi uma ngaze abantu abaningi lapho khona ekhipha imali elinganiselwa ku-250,000. Lapho khona ekhiphela u-200,000 umthandeni ukuthi eveze ijakhethi yakhe ayikhiphile. Le jakhethi-ke iletha ukukhuluma-ke ey'nkundleni zokuxhumana lapho khona uDr Khehlelezi ecela umthandeni ngemali elinganiselwa ku-200,000 lapho khona ezo-advertise-a or ezokhangisa ngayo le jakhethi eyigqokile kaDr Khehlelezi. Uphinde waqhubeka kuDr Khehlelezi ngoba wazi-ke mbukeli wethu kunabantu abadalela ukuthi bekhangise iy'mpahla. Ubeke selanda-ke nomfana laphana uKhuthuza, bakhuthuza u-handsome lapho khona emnika u-50,000 ukuthi naye eyigqoke le jakhethi eyiveze kubalandeli bakhe. Ngabe uthini umbono wakho mbukeli wethu ngalesi senzo saKhehlelezi sokukhipha imali engaka enika umthandeni kanye noKhuthuza? Siyacela nje ushiye uvo lwakho ngaphansi ku-comment section. Ungakhohlwa ukulayikha, nokukhomenta, nokusubscribe-a. Ngiyabonga.